እሺ ቤተሰብ እንኳን ናብ ዩቲዩብ ቻናል ደሓን መጻኹም። ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ። ኣነ መዓንቲ ቱቶር እንሪኦ ማለት እዩ how to count word in string ማለት እዩ። ስለዚ ክላስ ኔም count word ኢለ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ሲንታክስ ንጀምር ደሞ start with main እሺ ኸዚ ስትሪንግናት ካውንት ክግበርዎ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ። ስትሪንግ إلى words is equals to quotation mark إلى معناته 1 2 3 4 ماشي سيميكولون مسوهم معناته string بس كاع count معناته count word معناته count word integer صانع بint declare نقوله معناته int count word is equals to string name words معناته words count هنا معناته split method dot split ماشي split مثلا وزي quotation mark كده double end slash s كده يخزون dot links معناته links يكون ماشي كذا كلتنا تسترين لنا مجموعة زي معناته 1 2 3 4 ذولي string لنا أو فتوش string زلوا word ويقع count word معناته احنا نخزي print نوغاين عندك معناته print system dot out print تمام count نقول integer حاجة integer نيمنا count word إيش count word ماشي save اوكي count word نيجرنا معناته yeah of course 4 أودي ماشي count number of word number of word in string يا وش quotation mark الكلام نمشي save error semicolon expected yeah وزي نتحازم نتكلم ماتي وزي plus of course save yeah number of word in string format ماشي مثالي this tutorial is very important for beginners هي ماتي على كندي welcome to the comment علي ماشي يمشو عط ماتي this حدا تيتر خلطة is سدسته بري 4 important حموشته for شدشته beginners
ሸውዓተ ማለት እሺ ስለዚ እዚ ነገር ብዙሕ ንስራሕ ንክእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ንኣብነት ኣብዚ and ኢለ ማለት እዩ it is request is C++ clear save run run 14 ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ናይ ሎማዓንቲ ቲቶርና ኣብዚ ኣክል ማለት ኣብዚ ግን ትፍልጥዎ ዝግበኩም string እዚ ዳታ ታይፕ string name word እዚ እውን word ይጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ string ዘላ እና string name ና dot split function dot length ማለት እዩ ፎርሙላ ማለት እዩ እዚ መበራ ማለት እዩ count number of word in a string ማለት እዩ int data type ነው word ካ int name ነው ማለት እዩ እሺ ስለዚ እዚ አላምነት int እሺ data type እሺ ኮማ ኢለ ማለት እዩ እሺ እዚ አሁን count word ከተመቀነ እንትን ነው ማለት ነው ዘወደነ ማለት ነው split እዚ ሜትድ ማለት እሺ ስለዚ ቤተሰብ ላይክ ሰብስክራይብ ነገርኩም ናይ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኣክል ዓፀል ብካሊእ እስካብ ንራኸብ እስካብ ሽዑ ድሓን ፅንሑ ሕቶ ተለይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ምቕማጥ ይከኣል እዩ ቻው ቻው